So, next. Kena kamera yang badalai kerki kembah. Oh, Suki pas suki, step by step. Ilmu kumta si lak ban poin no syatliu kan. Depois itu dong sud kan. Isu anna tu berarti sih. Labu aja tu berterok. Kun gersan. Rumput tayar, kaki unalor. Kita untuk kena lagi supaya tang tahu sepulin. Ki ong gublu ifi berpoin stay. Kau ingat mengatok mengenai India. Kamu ifi ban warna syagi itu. Kata tentang Indonesia kerja, dan itu nomor satu kita lihat tu sistem SIM dah. Uang bahasa ada berngas ni train ni kena jangan mensiu dan sudah ini. Lah ifi tu beli kamu ni. Jangan kenal bang lah download, langsung kumah. Kena sas tu yang download biasa kau nah kuat reda. KR Enterprises kejakaan dapat bagi custom sofa ke bapila pen order bat yo 10% Christmas offer hadu ap santri Disember arjar pesan. Hang ni pila pen design syuki lejong bat yo ru ika warranty nadu sisnem hadu sansnem kempi lemba ke free delivery. Kontak nomor hakini number dapat bagi syuki bagi interior design solution tang KR Enterprises Irshad Shillong. Di saisin ha forefront media ngadan hakni kapor. Di nganam penlian isu kani kapor bat nga bangadan ngadan bugang win up pedeng ki boxer Johnny Nongrum. Kublai sebun ba Johnny bafila apa ni. Kublai piru bapi ibet bandan lam ni. Ya ngi komen ba fidan lang ngi. Ngi komen sya. Te Johnny bunsin namar beli ngandaya keren bat ki guest lejong kwa ban keli kendiat ya ka jing sedang ka jong pi kin. Long ka background jong pi nadu kapor pidang kena ter-ter kin. Long bakindup tip kambanya ki pat ba jong kin. Jing sedang dengan OIP ba kamdai ke balak pelan. Kalau ba kuat kata ke self defense mensuama temanang tang benang ben yedai le dia. Pernah kena si idon ka jing ya kerja jing ya show. Hai por bai le kai kentam gini football mah. Oh. Dia kerja rangkat no ngasupoi kumno sini selesai. Hawar jarsan. Hanya saya jing mut juga teman tang benang malu malah ngelek show ikhtai. Ada yang sakut nak sini ya. Dia kaji penjat ubah najrong, boleh try kenrat hi kadai kene bro ba subut dadai ngalik pai kala sukut nak tu. Tendrai long kala nak kowe ke journey nanta jonga ben long kala irap ka imlang salang tu kan yang di om tengah ka imlang salang ka kam ka jam tu kala ami nakanihi di kumtah hi hadin ke su lalu musuh jam nak kawai sakawai dah kebah tipat ya karukum training marki bunjak ngam tai phi ba kum ke boxing MMA ki boxing buat Muay Thai kini sautli mengasih dia le ti dan bunjak ijing per andai babun hi batip ki mai shu shu kuras kunjat kidon ki rules kidon ki points kidon ki faults bamlong benle but kumno ban training itu kumno ban master itu ki move ti en hakono kapur ban penon kam ikatur teng subu uskum subatai pimalong kura pin block ne pin slip ne pin miss ne te kano ka angle pin miss ro pin bentep unda ukura nang ne left pihak ban miss sa right side jungu lada pi miss ne sa side ula sok ban counter la ne attack. Te kum kita hikrukom ba ngayo ban experience mah kita kipor lengba ki coach ki babun om dei ba nga sunang hi dalade ada da kajirap ki coach pan Ngakwa mentip hisa si Johnny. Te gaying imay nga kadai sebernihat Riboy district. Te hadin bangala yo breu don breu na nga sa amta hajau siap. Oh, tenang tu hi kamu pila pila he sini si jiau hi. Nadu arjarsan dengan batai pi bangaladon mission ya. Te nang bagi school ki college ru long lapoi we sene bora. Lapedap sene hi. Pilih hi ke school hi manusia. Ngasusum rehi ban itu kata mo. Yang itu ni ni dan kami bentuk gitar ni, nama gitu ba video fighter. Gitu itu pergi kok bentuk mental fight kan.
Tengah lalai new teli ki school, ngatok metrik syawai, barang lai teli ki college. Sampai tahu kan ni yang pang tikinya teli school tapi. Tegi santeli school gede Sri Syaboy hi, Ha. milih bernihat. Te hadir napo yang ni mulai, dan napulo. Te tok metrik syawai. Tengah ki college ngalai Syurpi College, Shillong College, bergari Boy College. Itu mana experience, itu rupanya experience kot. Nang kebun perlok bah. Ndi fans ki perlok ngebun. Te Johnny ngakuak men to ni ya kan ni ke jing keren ke jungi kam dia tangi ke sports ke bapila dan nani kan ni ke boxing day. Te pi ong fi pila lit kini ki school kini ki college day. Ki experience ke bapio ha por bidang dan chani. Pi sutanat boxing hak tu por pi college. Hai bagai poi ka boxing yang sapoi chef seniru. Lanyo na katu bade kiwi ki sports. Football hi kum chuai baru mana bom tip bat mana bom i je football. Deh. Te Johnny ngina mi pun kuat banyak cuci kemat mo. Ke sports kum ke boxing deh, ngakuak ban poi ke sports kum ke boxing. Nomor ngayu iya ke ni hak por arajar nyau par mo ngila di ngali college ila di mo. Kidan wi angut kena basili practice buat torak Kapran. Ki osku torak. Tambah pisya mafi gini ke boxing. Kadang dei ke iki ke bedang temai ni. Long ne jalla ju. Oh jelah jungi. Naga ji jonga kam de badang thamai bun ni ba tip ya ka boxing ba handai ya to kom training ne ya to scoring kim da tip kan te ya to pihak berstu ba sen ong boxing nak mut ban syukura lemu bet te kam de kum ta kadon lagi point ki score kom kura kom impact jo ki punch ban yuk score ta. Te kini kiba sikot ni rabbit punch bagi kura bet tar. Te ketum dan point hi. Nomor lagat ni kelas sudah lu sini. Ke point hi main ke debit ke long impact body lan head. Kalau ke ban long bet. Ban sutu bet dah. Ya ketu ki ken points. Long kata ngam patai pi jongka amateur. Te jongka profesional ke don la ke jong pan. The professional boleh kalau gumno pan. Ke profesional pan long haka amateur kim syak ban kura ya kan ya. Ada kini. Ki khot long batap nak kan ya. Ha pendai bi kini la ni kini. Handai ka pro kaya bi kan ru. Te hang ni bapo gejumi ni ki coach bagi kaya fi long ide menu long. First coach nga ukur teng Ashok Limbu. Sa te ha mau ba te dak tin da we sikot bara putar te ikut sebar ide lari karpran bedi state coach jungi te hadin nang tu buat ngasa lomba yo explore lomba kini ki coach sepo arena Allahabad, Delhi, Chennai nang ta kani ka Coimbatore Filajulit syabah. Mani sim bentah. Hoi haka hadin bangajoin nang te po sai hau arjarsan te ngasayo ban simbenta na ni ka imi khamat na ka jela house name arjan reu te ka first match nga to por gade sepo puni ha ka bangarem na ka semi final te kan mata IPM kani ka training ni ngisu ba labiang ba mo da posting nang long kale Cite. te kata ka facility kan mata IP kade ka joki army sports institute kadang apa punya pelak abon Google ke tu kadang ka facility ke badan hang tu kini ki infrastructure am ke long world class dah tolong ngawan na bernihat hang ni hasilong apa sai ngaso ngai ikat ni hang da posting nak so kadak dei tangkat ni Kamu kalau pair kadang kejingnya pair bak ni la per kan bak lebak kan di seni pat long kamduna no kandiat nong kasai sejonga kan Nadun bok ba dan gini perlok supaya dah po GDC Happy Valley tengah select sparring bagi man ka tayo te dang lek ningkong te bululut kadur
Dewan siying. Mi senam ben. Tama hade kadon to ka jingkwa te benang. But masya ada kipor jongi te kade be ki long dang long brutal ba. Ong be no pain no gain. Te to kadon ko to mentality te don bok hi bala ben ya be hang to ke ben ne hang to kan. Hade ngasi i ba bun hi ki ba la pep no ni ki la i no. Ngisi kenduk hi mentaro don ki katuk ni ki perlok ki ba dang ya kenduk kan. Te ki ong benut ba ki i no ti kipor nomor ba manta ban sedang biang ka kerta kala lahe palat. Te ngamatai pi ha ka combat sport si silahe ka kerta da injury sam ka slam ha banjam. Lane kam jam syuru. Oh, ti kum kini ki combat sports deh bagi yo kontak kum ni kum ong fi menta. Ki dan kum ki balak ben penjam skin ki kwa ben dan. Lana ki kwa ki beri ben kum mengi kum lesi kum manga balak he kerta. Ledanga le kani ka combat sports dan kita ki injury piong pi umla syu. Dan ki dan pat ki doktor ki balak ben specialize kani pan. Kum sports medicine Mentahi seni ngapad i kum kita ma. Hari to kini ki kinong sumar kasi jong iru kiba yara bahahi ban ngala experience buat apa kidia ane ke kurunga te ngata tu dawai terrat ngata try pila ya semua ka yara bah tu dawai te andai kalau buat kum ni kini sedang kan sanam ada yo injuries no ka iya ta ban handle ada kini bolong aktif lada ki injuries tu ka jam nak kan ka kulai ke ban jam kana ka kamro ban ki ong ban badale kerki kembha suki pas suki step by step lem kum ta te la ban poi no sha thliu ru ben da poi thliu dang suk kan su anna tu ran siji lek peng khana jenjar pe go pe ngelatip te gai pi ngelatip ye pe ni te ong ni Johnny ha ka jing em jung pi filaya lengba kini mo pisngu pila jung ngat hakanu kanu ka por ka jing em jung pi ba fi ong kila bandi kum ong ketien nong wei ki lowest point ka jing em jung pi ka ba ba kita ki jing ka ba let's ki pa ba kila ban nama kidan na mentai ki kena ni ki bam pi ki news ru kimla shu ban sha ki dan na pedeng jung ki ba ki le ki kam ki ba per ki ba so si no hayeng ha sem ken te ya pi ken le se de ki yo i ha kam ka ni ka por pidan kum kita ki jingyat lenti jung pi ken te kalau adon ko we jingja ha warajar khat we ha ba nga accident te ngala sha sei do spleen nga fracture under ribs shoulder but kani ga hips te adin nang to la recover ka tu ngaro ngala sedang ngop no kini kitai kawai dawai kan mo kawai dawai surat kawai dawai surat tu te hadin pan kalau sedang kiu sagani ka MMA hawarjar khatsan khandre sini mo te ngsyushim gerteng ita iba la irap ya iba asaya karma pelang inong peli ketika happy register MMA po lain kra ti ikut yang menlong kum tahu instructor jongka boxing nama rakam MMA dan kamlang boro de to sutong le ti ngalalet Henry ngapoi hang to am ngakla fighter biang ila depan telung kipoi hang tu gi kena nomor tai pi ki kena MMA mta gi labun bah shulong ame khleang no pi ada ke training kadang duna ba om kum tu training bang yo ngi mansua bolong proper ta nomor ba ngamatai pi hang ne shulong kadon ka sai Sports Authority of India ngaku ai mensi bang ngaku pensulur gi kena semula ban penun kam hang tai ban enroll la di ta toh mdai bakran ben tamalong boro kila busy haka studies education mo te mata PE hi try ba kibun ki bala pas he makana ro kram jampan te kane ka sport so mata kala don
kita ki support kan. Kumenta kalau ada ka sports policy. Te ko ai tham sap ka government ru ba kalau pen urlong kan ka sports policy menta nomor kalau adon kan ka jingkran na do u arjar pran khandai dengan bakla. Hakti por idang de sports minister i Bapol. Te ngam tip boleh ka slam ben urlong hadu menta. Toh kalau urlong pat. Di kini ki sports man batai pi ki ba yo medals kadon ka scholarship ka bahek ba batai ki. La ka dai ka state ne national ne international ro. Ti ban poi sata pat long don kam ka training ta. Kemudian bersum to exam ra kre. Ka ju ka sports ro. Ini combat sports ne kino ki sports ro kum ka football, archery, mata cricket ro kelas dang ke bahasa ni kelas dang long interest ki kena kan. Tu ka ba biang ba kata nomor baru umnang ya ka ju ka kam. Udan lai jong isap. Tapi ban lap kata ka sap he ban try lot berapat. Anda pila try pin sostu kanu ba pi long comfort ban le. Te kata kan ka de ka sap jo pi. Setelah berfi ong fi Johnny kewi momentan ba ong ba persang lut berkhot sapik pat nang tu kan hei Lanyo ki bersnew kan. Lanyo bersnew. Sap snew. Ti long kebaong ma fi ngamar beli ba ngai i te ki kena samla jungi isun namar beli ba ki dan hakakot tang fila i menta mde tang hakot ki dan hak mobile. Ti katu ka jing pulut por jung ki ha mobile kalabon katu ban ka puli puthiru te menta ka physical activity la duna te mana ni wat ngaru ngai dang kren bet fi kan mau ha ka por bang ngang dang fu ni pi tu ka sngi pi ong bi ba ka physical fitness ka don kam namar beli halu or ka tu ka physical fitness ka komperkhat ro ka pherte te phila ban ong halu or ka mental fitness ken halu or kum kini kalong kum no pat ya ka mental fitness. Te mentah gini kena kebadan hak studies bangan batai. Kade bener balance akamat. Lara pikwa ben klan man pule ma. Te kamat kade ben klanyam. Day. Andai lara fitolot na pipang sistem te pinyo pule sana. Kade bener ka balance. Ka balance kam ni tangha ka exercise, haka bam ka di ro. Mentah kanong no ka bam ro ngangan ong kamdei ka besniu ma. Hendai lada kalang no sijaka ka sniu. Te mentah pibam pimlei kalong baka kalang no hamet jumpi kan. Te ka thau jing pang no ne ka mi ki bam banhap sumar no te. Kalong kum ka septic tank kan. Lada kalang haju ka sma mi ki kesan. Andai pindah pun ko je kata am. Ka bahate. Mata tu pas ngap i. Kamdei ban sa sijaka. Stop yang aku dicoba septik tang lah penbi lang ni. Ti MD baong nomor baong dia Johnny ngai i mentah de ngilalong kum kitu ki breu ki basu naying shaying dan activity show physical activity dan show ngai kum ki breu hendai te ngala ban ong ki breu hendai te kidang la shaban maintain ka i jung ki ru kila kar komle exercise su kidang ni kai step kuna samla mentang asosiate te kumbawi i mentabat hakuma ong fi ka promotion jong ni ka ken ka sport teto hivyong bane ka sports policy la mi dei menta kalong kumnu ka MMA pat ha ka ni ka sports policy kila include ni kila tap ni kila include ha namar don we snem kan ma ba te kami kene ka scholarship nam ta ka MMA ro te ngate ngam dan por bat ngam kan mau ngedon tu jingklet khendiat boxing demo long kini gitiet kilat try nga teng ki connect nga kana da kilat yang kan mau te don bapen tap kerteng ngayo scholarship ngapai ka amount ka bahe ba te ngalungo ngakali ngawat step kalau ayat te sports policy te hadin nang tu nga penselut kini kena wat saboy wat sangne hasor ro wat stage was ki bun bakali ban bat sakwe ba lom ta ba bun bakali ba yo kan no dale kai ki kli shwa ka pisa shwa ban ikin te manta ban discourage kiru kami ham tengah batai ka dos ka sports policy
Pio bronze kata, silver kata, gold kata, lah kada juga state level kada lah kajong ka amau, national lah kajong ka amau, international lah kajong ka amau kan. Te plus kini kikam bro, kini kikam jong coach lah ne manager. Te hagi hang ne kam perlong organize hadu kata ban ba uno fighter ne uno player undon ni kita kan. Bunsin hab handle hi. Ni hab wat tip hi hab de hi ro. Te katuru ka penduko nak kendiap. Te ngai kublai kini ki coach, kini manager kiba julak ban pet ya kata mah nam ta ka jing bhau kena. But sin ya bhau kena lada ulong satisfied udon mereka ni kalan ulat nak kiwe bat kikam kiba pensakama mah ona. Bat kaba isir bah manta ba ngasih bensin gini kena long ngalalap bro la arsen isin baki ingat hanu drugs kalau kaba apa te ban lat biang no drugs. Mentali baru baste drugs basne. Te pendalado ni kini physical activity pila je lah dia. Pila buram lah dia, ya kamat lah dia. Pim kuat ban use gitu. Pinum trek hero. Ba kalau ke basne ke balong addiction ke ba ani ke ba soma adu kata kan. Ti ngidai benang mencus ais fi. Pingi hakat mentangan sa ais mangakin hatu ka boxing ring. Ngalong ngayok senamar fi Johnny dang kini kisngi dei ngayok bende ngasong jisek mo. Ngayok sungui keren nong keren ong ba. Tau nong keren ong ba kila bun palat ki kena samla ki jongi ki bala dan hakan bala ngop hau drugs. Ti ki bun ki di ki kristan. Dei te kala yanga ka kata ba namar kumengi ngitip kene di ka ritip beriu tip blay ka ba Kadai. ki barkhat ki wan sini ke pair ba. Kamdan ko wi ke jala ka balik si ka balong kumengi ka bangidang ngitip beriu tip blay te. Kadai. Ti mentang da wan kum kini ki sports kum au fi ka football ka bala dan lupa na du mensua ka jing eat cricket mentala sedang. Ti mentang lawan ni kum ka boxing lawan kiwi ki martial arts. Ti kalawan disiplin dia. Ti ngong kum ni ti Johnny. Pi mentah pila ban wan kum no lani ban pila julong kum utau beriu ba pila ban inspire ni em. Ya ki ban bandang bun ti, bandang wan. Ke ka rule ka jong pi pat. Te ka role juga manta te nga don ka plan kan ba ngan pli kan ka MMA club hajau but bagan train ki la ki kuat belong ki fighter ni la ki kuat tangai ka fitness ni but ya ki no ki jat jingbam bade ban bam lano hangno kumno long bagan yo share kata ya kan knowledge bangadon kan ngam kuat bagan sukut no hanga te la bun ba ki kena ki ba text po Instagram bro ti kuat ong yaki ba aipor yang aspor merba dangdon katuk ani kita menghap pendap swa penbet swa dengan seriuk peniang ya kata ka no kahima kan Don bok beli berkui fi penhe syuk tu kahima jong ki mar beli ba ngala isen pelat Johnny mentah ngai isen pelat namar nga marka jengkwa jong kalau ngaru le dia komuno hikai de ngakwa le dia ru ba ki kena kinam jot namar beli ki kena ki jongi ka suk ba namar kum ka perthai mentah bang kal bun palat ke jing penchoi te de don li kum pi kum ne fi ong we na peneng ai Isaiah kanu pulang tepe ke jing dan jung ki ba menchua pe ki lawalam ki kena ki ba belai na gitu ki academy jung ki ken kan tuli thare kat kum ke jing tip jung pi kan tuli academy thare dan cheni jing tip jonga kadan South li hasilong kan Hasilong tengah Hasilong tang hasilong juai support jantia stay ngapa dia osong sitai sia juai ba senong stan yang pa dia osong samairang kaladon we teh nong po we habar ni hat kadan sama tama lemno dustur kasi chef no sene itu filawan lam na jong gin sini tembak mah
Kani kadi kawai ngan ngayo ru na po ki kidin ki question ki baki ai kini ki jingkli ni ki pajba mo. Kan shu keren kawai kan ni. Kumno baro shipara pia dan bentah ke boxing kwa ben kali. Te kani te kala de ka jilam ju ipa long ila akhlat mdai dan shu. Ide inong lekai karate msua. Ipet ngakwa kan menang aru. Sama sua ki por ngi Bruce Lee, ki Van Damme, ki Rambo. Ngi pet itu. Ngi he dak ba pet itu tu mah. Dei. Ti kwa kan men le tu. Hadin pat don ki perlu ki ba inform bong ba po sai ka don kata ka boxing. Ni kong hasil sya ka ji thumo jangan ban ban jonya ka football hi mah. Henry Mason po yang tu ni kata ka boxing ka kring no ko tu ngam tip. Ngasong ni teras yang tu long la kalong. Nomor beli. Dalam football tu nak keladung bayi football dulu. Kata ka story kala long dak we kan mah. Di hadin nang tobat hadin mengadon hang teh perkat balik kan susong ngamur we niki parang aru ngan elam lang kan. Teh hang tu kan wan we hadin we. Te baro hang ya derlang tu. Oh baro si pana bisa bidan lang. Kita kiwi bahek do na pling di Mangah. Mapi. Hadin ki sebut sekan kiri senrang. Baro senrang sunang gitu. Yang we Van Damme. We lawan benong no menu. Bruce Lee, Jet Li. Ajan. Dan sewi. Kemau pot jemi dan sewi tu Dolph Lundgren. Dolph Lundgren. Kemau tu tu film Rocky. Rocky mau Rocky. Fi inspire na Rocky Ani mana inspire film. Jamo tu film. Mentali lami sekot ru na bu Kot lami. Kalong inspiring mah Mo. Tapi tangga tu ke film ru dengia. Buat haduk mentang dalam sutenat. Kata si begai dengan sutenat dua ngah ke dei ke fo. Rocky fo. Okay. Kadang dei katu ke puar mau bau uyap no puluh makala dei. Apollo Creed. Ngi he de gitu igin mo man perkan. So don bok mah ban ngihe pet itu gijat film kan. Kede. Mudai buki film ta ani long ka kham long ka divert ba te. Dei. Na ka society ru. Dei bong fi. Ngide masuk tu ba society jungi kamlong tu. Te lap pun buat tenang nak itu ya aku borang majong ni kelab nak. Mudai mangi lo kini ki jongi mementang namar kin hap sutu ba. Kini te kide ki lawoi jong ka jat bendri ru. Ngi te to ngi la he kerta ngi la im ga jik im lo jong. Mentah teng ben bafin snang ne badai start ro kalong kaba bat kaba mar. Dei bong joni dei. Nasul namar tang hayeng hasem ru de fiya keren bakal aru. La yashun de. Layusun no. Yashun no. Ni keren ni sebenarnya ni bakal te. Mong fi ngi but palat ko we dei ga jingbut jongi ya kanika ya bementah. Ti ngiyo ru mong ki bom dei kum kitu ki por ki jongi men swa. Kum ben mentah bang nyepek ki film jongi ki por mengidan ki film bangin buat ngilong inspired kerkom fight jongki kerkom keren jongki mentapat tengah kerkom pong kerkom eru so tanat su hiban pet namar kam shongdor su ka riti dustur jungi kan dei ka penhiar sisa penhiar arsut kenyengi te ngam joni ngamut klifi ka pi bat ka bounce kanika bampat pi dan bentah kum no pat ngade vice president juga bangsa Bangsa Association of Mengala. Kan muslim filadan tu. Ngaladon nadu arjar nyo. Nara supaya vice president. Kena kaji jongki, kaji member para badan tu. Kalau hek tu ngak suka bentip. Kalau hek mam ta tu ne. Kahe kemud OIP. Akan kejimbun gi kenas. Kasyong kat ko gajunun kam jongki organizer event management gitu kiba khot ingi. Lagi tu kami spa ni adalah spa ni ngilak pun pembiang. Dia kata, nomor ngidon hasulong, haboy, hajentia, buat hawas ngidon branch sungi kan. Tentu nakadau ngilak ban dia pendap kita kibru kan. Ti sakawai kalong kum ni ngakwa ban ya kali fi mo. Kai ka benta jong pi hak association kinong ile boxing jong me kala. Macam ada member juga ni ka Meghalaya Boxing Association. Te hadin nang tu ngi apply katu ka Riboy Boxing Association. Aboy kan dengan buat presiden.
Te hadin nang tupat ngala handover no Syakiway namar ngala join no Syaka MMA. Namar ngada dodang tu hablong wi tang tau member teh. Ngadang kuat bandai fighter, atlet. Di mana apa pin ong ba bat ka kam presiden bat pindai ru boxer ru ani kan dukok lut bara. Di mana presiden hape long habia don ta meeting secretary itu gi office barrier mo. Tapi cuma meeting ni fin training na. Jadi mensutu ya ka bantala de kan. Mendai bacu kuat kangar lut bara. Namar pindah kangar lut bara. Toh sisen tu piyo lut. Ada kaba ar balai pindu lut bara pat. Kan pra ka susun ru kan kin sakama gini kena ru. Toh ngalahan over na syawai. Ngadon betan na syawai. Ti kan ka jing rung jong aja ka MMA kalau long bapli linti nga ne pli ta ka jing khang sai sin makan long kum tau atlet ne fighter ma nomor hadin bajon ka MMA nga sala la bande ka ya ka kickboxing ru ya ka muay thai ru ba ya ka pro boxing ru ti mancha da du wet tang ka boxing le se ngala sakut nang tu de ka plan jong ublai katu ka accident ru ka ja try na don kadon ka dau te ban Ketua accident ba fi ong fi mene ka mo ong fi ba aus nem arajar kharwai kedi accident boxing de kedi ba fi kedi ka ba fi accident road accident road accident dah ka ibat fi shong fi na da ka baik fi ka baik te labu ai tu driver truck khun kersan ngarong po tayar ka kiu na lor tu dok kan lagi em supaya tang tau splin ngapa dia semua tu splin mensuai hande dala tip bade tu splin lah syak sai no pan ada gajing kum kini ken kidi ki story la ni ki kana ka bang ni kwa bun sin de ban walam she ki pat ba namar bele ba ka jing du men sim ka babun tapi kum pi ka di ka kum bong la ribet ka jing kha biang arsen jong pi ke ni la kha biang arsen lalong tai hoi ti sakawi ka di ka ni ka bagi kwa ban kaliru dan ka we mo kum do ka MBPA mo kani ka me boxing hoi da ka jing rap jong pi kala dethrone ya ka me amateur boxing association ti ka dan ka ni ka jing kalimo da ka ba pen kala dor ya ka jing ne kai ha me haba ken ba kinong ni le kai try ri kim sha ban ni sim bantah ka service state control board ka bala penlong ya ki penyakit badba kani ru ka di jing kali bawan naki ini ki fans of hihi kade kalau long political lo ndet ba oh ni le ngila ya kan tinggal ngamde bang pen peran pen dethrone ni kata ka MBA mensua te kadon no khendet kata ka jing duko na kini ki da ka boburam kini ki member jong kane ka Meghalaya Boxing Association kadon partiality no khendet ba ulak ka uni jungi banang ne uni bawa nang ne ngapswa uni bawa nang te ngapswa haba ulak ka bahau te ne ulak ka bahau te ki yalam bai uni te kawan atau ka jing ya susi kan ma te menta mano ru ulak ban thalun ti da ka wai ru te kata ban thalun ti da ka wai am lahi kai kini hi nang ne kilale hi maki kata te nge lai don kata ka jing ya slok ma nomor baro hi bako ban akai te long ha ka boxing te hadin ni sutu ba kadon arjat ka boxing ru amateur berka profesional tika hang to kan kami no ne ka pro boxing ha Meghalaya namar balai kani ka jingkeli kala kam yang ngaru mene por mangar ngayo eledir ngang kei ka bapen ka jingrap pi kala dethrone ya ka Meghalaya amateur boxing go ngal masuk dethrone ka lawan king ti kawai ru ka jingkeli mo ni kumno kalong ka jingpet i ha ka shlong club ngathrai kani bot utorak karparan kawai di okay haba perkhat ba hatu ka sni kan ki ong ru ba pi pangjul so klan Henry pila ban kring yo pat ba babun but yo ya ka jing i jong ki pat ba ki bon ru ki beriu ki ba i fi ru ken ha ka tu baju opor
kata te gade gajing kurku ju umblay ba kini bun ki bayet ni ba stunat ma hatu sing lamut ban num lek kai shu na mar kata gajing sistem ma shit mat su kriat ada mas mi sebar ng i ki bru ki la bun ba ngong em ni lek bet te kene gajing bun perlo gajing bun ki bayet ba thon ro kumang ai thui pi man ne bangal alit new tli ki school tho matric shawai but lai tli ki college Tu di kau ika. Ketui di ke benefit berpila yo kan. Shua berpin long. Fighter. na khampelan gini bro ma gajahi Te pila kon batai ke tu kepor buat hapuk selong club ke tu sengi. bataya ka Long hadin berfiong fi film no so klan. ya Te fi continue. nama gade tang ka exhibition fight Exhibition ha So, gitu ta. ngia lek la khlek kan nomor ba la da long to ka show ti pa bakin long upset nama long dia no ne sharai no ne Deh. dengan juga pendam ne pen sharai ne no but ketua exhibition fight ro gade bat u torak harpran ni bat u senior la dia te dangam lek mangam uru mi oleh long habidor lang teh po ring Oh. dengan tilean mengatakan kut no kasyur temu uru udu ya ka lo kata ka sponsor bagi di banyu na kata sini kan telada dam don hi to ka fight tinginum don sponsor yesu te kini gijing pukhe jungi de ki banai de ki lai banai ya na train nam ta ka to te ka long le no e no te ang to hi long let's do it sacrifice we ikane ka te kane ka mit ma tamata kalau ke bajab setengah 4 kata syu Dan bokin. Hatu pil adan bentah gijingi lek kai syabar jung garing. awak cha Nepal Indonesia bah Malaysia Oh pil acu dulu. tengah job tubal po Indonesia ya kamu Tiurak entah sengi kamu rak. Ya, kamu rak. Usnami village ti siapa Malaysia. Malik Azhar kat Kendai siapa Malaysia dan hadin ke lockdown siapa Nepal dan Arjar Arfulai siapa Indonesia KPE ha Indonesia buat Malaysia ke jing per. ke Malaysia tu ki kadi-kadi ka bakam hek spa na te ke training facility ru kalong kumtahi te ke Indonesia bat long kendiat ka khamduna andai itanat kilong motivated bah gitu ki fighter tu kan long kilong eager haban learn ya ka training na ki coaches baki yo kan te ngan si tu epi sakawai ba ngalai chete kiri am ki bay sremdur kumju Ki ong gumru ifi por poiste. ki oi nga banga thok banga ding India Kamong ifi ban warno sengi tu. te kata terang Indonesia gaja don tu nomor chete kirang ya tu ka sistem sim dah uang bahasa ada ban ngasini train ni kena jangan ngan siu dan sudang ima La ong ifi to believe kam tengah kenal bang adon lock adon kun mah kena sas tu yung adon lock biasa kawai nah kuat reta Katu kan sawan sa Jepang. To kaden gawe baki keli pat ba. Syabar karing te bat ngiru laju ya syok na badan ni te. Kam tip kala bende jas. Kala bende jas surok ru kan tip. Pila judan. Kum kita. labun Syabar. Kum apa dong ni. tengah orang sudah dap ikan fight jangan si spark fight Ha. long haring cage kan tidak hilang itu giba surat tu lah si hajar Kamu asro. Tempat retire na surok lah kan obat akan senam. na surat bat long kasuan lo kan common sense lah ni kata kajing long rangba nama ba kami hap su Kadi. dada long kalau ngan subetai pima ba ngade fighter te dada don ba kran thot ne kran dom ne ben ne kebaning kong do ka jabing junga kawan ban kura Oh. namar nga training kan man kasi mga protes man kasi ngam de ru businessman ne u politician magan ne u policeman ru ma ban ya perkhat ya takaan ka kanun kawan hadin gitu ada kebaning kong do kawan ban kura siwa
ต้องนะya dang samla dang shokshit dang duna jemu perkhat ru Gede. te kan dang he te ga to ba sotna ru bun ki ba ya seneng ya karama kini ki bala he ki ba it bathon te ngasubatai pi kan don kata ga jingla te ban sengap ru lada don berseneng ngastunat ba ban lada don ba seneng ba karau kan long ha korkom ba de kan ban keren long da keren ni rang ba breu ni temen breu long so it so thon ma ta de ban syutim ma me kum ta da Israel kelam ante Kalong ni Johnny, meni keren ni katu di mentan boong kejingnya seneng ya krau. Kam tam du menta men keren de kejing klik kloi kin. Kani ka ba ki ong ki pareng di menta anger management lani umla ban manage shu ya kejing dom. Ngatrai kum kini martial arts ki rap ba mo. Hoi nomor ba batai PM ba ki ong ba 3Ds mo ngi shit follow kata the keyword bi ong discipline, determination and dedication. Kini ki rap ke batai PM nomor ba sin flat training ban perform hang te ha po ring lani ha po cage. Tilong belong dedicate ya katu. Ti mentala da pi kum yus bakala no shawai am ngat saki we ki jingja pa. Ki legal issues ki ngat onto. Dei. Tengah layak lembai kita am te ngasutu. Ti belong disiplin pan kalau ne ba pi bam pi di kulmar katut no fitness jong pi numla shu ban perform pan. Ti dedication pan. Pila thumu ban le kan ni pendep kan. Cuba nak Shua man ka fight ngatai vi ba si benai bandon ba kata ka rutin ba pendep mustap mensi ba janmit. Gini ki trainings, gini ki steps, gini ki workout mana pendep kata ba pinla ban perform hang tai. Lada pipap no si singi kala thut ka rutinam te kamat jupiru kanum la ban perform kuma day ban la kan. Kadang si yang ini senang bahasa Malaysia si batai bahasa itu jingkren itu word semua. Dengan akan mau bahasa mentar 3Ds. 3D. 3Ds terkelah ni buat 3Ds. Johnny. Sukain mentar fi don kamban box ini no fi lalu sukain kadi ke match ke jong pi kadi kum mentar ke sini sini kong. Tu sukain ke match ke jong pi di ke selasni sajan lani Friday. Kalau mau mencuba kita di Friday nights. Kita mesti Friday nights. Terus kita preparation jom pi kaya kumno pat. Hakini kita yo pat. Pi prepare kumno. Dah pilak ban batai tang kendiat sepang katakan. Te hakini shua kini fight kum pi ong shita yo mo. Kim day shu belong intensive. Di belong bet tactics bar kini strategi. Nomor ba lada pi long intensive shua ka fight kata shua stio kan. Tak injuries terladu. Pinum la shua perform ati ba pin jambat. Te kan long bet strategi but tactics. Kini ki intensif kidi bendai bet shua ka uno shua ka stio arteo kidi ben long intensif ba pin build itu ka strength, itu ka brute strength ba don kam ha ka fight. Kum ka fight boxing na ne MMA ka don la ka jong ka system kan. Ti ID por belong bet strategy but tactics only. Then kena ka weight category matters satu. Ti nga thai ba kena ka weight categories. I hate weight categories semua. Tamangan lem no kidi ki opponents banga kendu subuh no ngade ban le lakai prapulai ngadon prapsan tengok orang itu promoter omba yang ilele bet open weight nomor tam skiji RKJ no udon khnai pau kiji ro kan ilele bet ngam henrai utu bat untre telada utu untre ngam penwan itu ke weight ngala ba shot disqualify no mengapat actually ke weight kadi bendon 83 teh apo 83 henrai hakni ro kedon ka tactics kendiap sin ba pi reduce ke weight pi cut ke weight dem ka strength ka kham duna no khendiat ti kini fighter ke bana shathi na rithor ma
ki ba shalak ba ki atip ba shane sungi ka strength ka biang te bendrain ni ka to strength am kin challenge khnang ta ma kin phakat ka wait ba shaki suk ban kat ka wait ma ka weather ka climate ka shit thi tingi shane pat ka weather ka ba saat ba pengat ba khriat te haki jaga khriat bam bha di bharu ka red mit ma ka ba wan kong Kede. te shathi kam dan kam kita fi ba ma lo mala ro kala biang ta ka jaga shit bun ka liquid ta ban kam an is thi Tegi shalak ado kata rukom ba ki khot ban fight pakat weights. Tegi shane da kat weights kumut hab I kata ka bangi bam. Bangi bam man kasni kan. Habam I jhur ne iso. Te hang to ka kham I no khandiat ka mental lo ka khata no khandiat. Te mar ba la reduce weight. Te matai pi pat ba ngadon so experience kuno bon kat weight. Hakashiski bangala ban kat lai lane sau ki jiro te lengba kini ki coach ki bang keduk mensua kan apo Indian coaching camp kini ki coach na ki states beper dong kan ga ri jungi hi te kala suirap hang tai tamade bon kan maru ba aku abang ba kini ki training be village ni kini ki coaching camps 1 minute tho ye ga be fil ale kenang ba pin kan mau ko to manta fisu sengap fisu le pil aklat no pil no pin on fashing pil le yo Dei. te da pito pin kan mau kan de kata fisia ki ba pule ki no hikai tutip bahai Ina tu dei Tutip bahai dei. Kani bo nga bang kwa ban klima stana nai ni ba ai kani ka jingkli yang i ken kumno imei jung phi ila kala long inong kershan bakrau tam nam ta jung phi ha ka jing le kai bat ya imen jung phi ru jo ni man na hoi hang ni dan bakali ken yang ni kumno imei jung phi la kala long inong kershan bakrau tam jung phi ha ka jing le kai bat shapang men jung phi tuan oi bi ba email ro long kum ta kan long ide na to ka juk bare ma ti juk muswa ki e bat ki buram ha ya kini ki ruslur ki riole te imkwa arba mdai tang mai mana ro ki kini ki mi paro ki mkwa ba ki khon jo ki kin sa buli hano ro kato kadon na do muswa hanrai kam spread menta ta muswa kim dan kini ki social media ma hanrai kadon bet kato ka di sa buli wat mangi wat ngaroh school kum tai poi ya show poi kum ba ngia ba don bawan le kum ne kum tai te dala ya poi ya show bat don ba kali na kadaw yu ki su pe youtuber sa show ba une boleh show kim kali ra ngat punishment bi une ba show jo te ban explain ki mianang ti por na ya kham ya dum ngat ma dei te kani ka jingkli mo kabangan kali menta ken kadi ka ba lihat si ngini kabangar ngada kwa kali pili ngam gamlang ju ben kali ma la shi sab ki ken diap ro ju ko por gen ta pisko kumno ba ki kentai kim kwa yalang samla shu hadin ba fi yo ban ni nadur yo anurag Pio beni yo anurak te ki kente kila klet yo anurak le si kila pe yo Johnny kyo nga Johnny mera naam kyo nga abi agya nga betul amar gayo sko gani ni gasho Johnny ko ngan kali ko ni tinta jibak mnoi kata ma namar idan ni choice jong lade boro ti ila belong perlong handai nasi thu ba ma saisen ngadon lok to khun katu ba mene boong sa Indonesia mo boong ba na gamlet saran man hang tur le si ngala benda dari ba don kita jumpa tengah asak sih tahu perbekali nga kani asyo ambe ta bekali
Entah mesti pula orang. Abang pula keli bah. Kibon kipan sepi dia. Toh, halor kani hi kaju pisngo pair kumno. Hadin mapio ni yau anurak. Namar kata katu di kala kam di kan last fight jong pi. Last fight. Hoi. Dengar ngalung go namar ba. Ngal expect ba uniap ler no ni mo kan stop no ka fight. Te habai thumbs up yu nga phone yu hadin. Ba ngai thumbs up men bar ba. Kham poi perkhat ba men nangiang. Hadin ngala ayang nang turu ngala kura la sanga la ai gini ki elbow ki iru. Udang standing hi te hadin toh kala khamlong overload no. Ula boyong tu stop no referee. But utu umde rubah suang udang suan menin masisngi menlakai. Ula de 6-time national champion, but bronze medalist haka world champion joka MMA. Di ngala don kejing ya keren kendiat baik kinong penyak satu kepor. Om balai pia khot kat uta. Ngali ngong ba kandai ke last fight te mah. Hoi. Expect baik ban job hiam. Kham tam hastit ladi lai. Kama toh katu kalau motivate ban train ba ngambatai pisi artayo ngakam kenduk breu ngakam keren breu toh share phone share text ngak concentrate bet haka training haka practice plus la don kun hali show school li on school ni galong Lipit match ikun. Iwan kan. Iwan pit. Iwan Diu serang kan. kentai Nih Iwan pit. berok ki i tu video ba idon ba akhmat hi Ikabong fi. dong kumno Long bida ai men sim lupa. Ani. Adalah itulah ayo men sim imo. tengah si ong i perlu ba ngata ngamdon ka barbidol ngadon ka gang lo kadang teman kural kejap lah. Johnny, favorite UFC jong fi. GSP George St. Pierre temalong ula song tight tu do dan katu kan ni injuries wa ban sumar teman matai pi kum bau ong Khabib mah haka combat sports di masu tu ya ka age tu nomor ba kadang he ka age long ka recovery ka duna te pet ikini ki fighter ki ba fight hadin ba kila kham he kartam kilo mentally unstable khandiat kum Muhammad Ali ru pin pet sho bun khlat uyo tu ga udan tu ga jingpang ka ba kiring ba ukhi itu long stable sho kan nomor boleh mata kini bedang samla kidang wan te mata ka kerta kani kala ando une bor un hit bet ka bor semla bor mah te une ban sim ka hit to le se usim mang tu ane ka impact ka kata te kam tam kani ka khli mata bi ba sin lakta ni kam don recover sudah long mahabdi dawai bagen People like you injury nang ni na po teng ki por confident ki gikat dan ki pun hindi. dan hi dia Sini itu ide. Sebab long hakapor confident gitu pismo gumno pilong gumno po. Ting si don kini ki ice bath bagi yang ki pedam bil dia utha katu kajing pedam tha matai pi ba ka peniat stat ka senam kam yo banlang ka senam po mat te dalang kini ki blood clot bagi yang ka ba sniu ha kam tam da ka dei jabing dai Oh. te da sho ka fight lani hadin ka fight ngi da le ka am ka prevent ka ni ka to bahkan flow be ka senam te man fra ki duna khndet ka knowledge hadai pin page manta jan borok ki fighter la boxing ni la MMA kile be ka ice bath ban prevent ni ki internal injuries kan khamtam ka blood clot wala da ibarit makana kadang he kerta kadang slam kan sahe ang tu pan dia kadang la ban prevent kloy khamtam swa ka mas nep ka fight lai setengah ta umdai ba umdai pedam borok singi yo na tu pan na mau video ban tep so ban le kan no Dei. ban kali kam de ra ka jingma hade kama te la da file kan kam kram da step
Lanyo ni ka boxing day, Johnny. Ki isu befistana kiwi. Lanyo ni ki boxing. Kiwi pat ki pastime jong fi. Lanjut ke boxing. Lanyo no boxing. Tapi betul Shidley alik hingga football bagi perlok kamtam kena ke futsal. Labun mo futsal biang. Tegatan kam fitness ke turut mesti bang bah sulit su kenjat ni kalau along basuk Nomor baik fikir dok sa ni pang sengkai ni pang terpeng lah dambiang fitness kan. Tu kum baca tu kerja bersosial mensua dan TV ba sa po mau khar. Bai la kan te polo syukurlan syuklat lah khlat. Te keturu ke bama ba ben ong ben ya. Ki kan kan. Syua kan no ke game mat dei table tennis ram warm up ke bedon kambha stretching ke bedon kambha. But minimum shitayo mafide ban ki ban prepare nam tu ka match ni ke game. Mende bang ba oi game be melele sulit lah khalit le no. Kiu ka kawan ka blood pressure kumnore ka khata syair tada mende ban rest ya ka help ajong kan. Najai sosi gi bahing rupat. Kau ni kau ke jingkeli ke dan kau bang amut ben keli na fi deh. Kumnu fiu kadai ke ketin transition lah ni ke change. Kumnu fi change MMA ke jingman jong pi. Kata bang itu ipi mana ba iba saya. Ikut yang asyaka. Sport club jadi belong utak instructor jong boxing. Tambah lakum tai lah kerni lah diru. Boy biang tu kerjaka teh sedang use biang. Ada yang discover ki kicks, ki ground games. Ki elbows, ki spinning back kick, spinning back fist. Discover ada berapa? Ngat ngam tip kin gitu, ketu ngatrai sespang lah bahaba pen ino. Sekali hendak tambah naik bok dari ngah. Yo ba. Seperti leher kan. Johnny ngamut ben keli na fi dan ka message ka pila ban ai ya ki viewers ni ki nong page jong ni ka forefront media kan. Marki bun ki papik ya ke program ti ki kwa bentip ke message ke bawan na fi nama ki bun ki fans ki jong fi Johnny bun Tengah ada sport person lah ni tahu atlet jangan message su hitai lan ni ngana melak pada start nak kuai kana mihap ru bat kam dei ru mah Tengah suka buat orang ba man kasni alis sedang nak 1 minit workout ila dia. Gayang syong, ke push up. Ibarat. Ada but le ekniam ini exercise ibarat ru na bu target RFR singi. Te hadin ke RFR singi kan sabil tu ke habit api. Kan sawan tu ke jingkwa ban le ke pinsa kan mau. Kan ke mat jong pi kan sa signal sa ke brain jong pi bala ko akhi. Tama sising asing nai pat mudur era. Pun kan mau le kan rekom bu itai rutin arfu arsingi swa. Hadin ka arfu arsingi sampai pinsa ko ai ban le. Te pi im itu ke video msha por lockdown bang yele itu ke push up challenge. Long man kasi hap post tai push up iba arfu sin ne live sin. Te hadin ngele itu ani labun balik tamadin lakon kalau dah talai busy no sini sta tong kilai kelat ada kini kidon kato kan pat am kiba le thikanai kato ba hadu menta ta 6 minit na try vidon por bi don ban ka bapet mobile si jaka 1 minit ta de 1 minit le iti push up ne yang syong Ti mentah lesen don bang ba le bit ne khlo ti kikso lala kim biar ti katakan nature ka kulmar no ti baju pensengap kita kiba keren kum ne kum tai ong ba taw song ye ta katu fi exercise nomor ngila iba mentah ngila syushong sukti kata ka di kawe kebar halor kumenta kares fisku kumdu kares pat nomor wat kares su don kam hide yes te kares pat kalong kumdu hakal yang nam pi pat kares pat long ta kan long pil abam te upstate kan ta shaban thia masun bam thia ro ka ba don ka jing ta to ka form kina yakane ka gas pa
benar ki beri kisi ya komplain ka gas tama kim sutu itu ka rukom bam ta mas ndak bam ka batia ka basneu lada pilih kan ada mulai kairu te bam ras long le ini ni kami ba pe kot ne ra tia ne pokut tiar ne ada sitenganta sa tia but lada pi walk out tapi apa aja tia pi tia bit jalan lada pi ni eta kamat tu kalau nervous tan dia le you mentah Masa kawi kedi ke banga ngalak manong khadu kedi hoi ngiklet no e kabam kedi mo we are what we eat ting should ong ting kedi nutrition ngalak long kum kawi kana penting ka subject ka ba kham he ba tin tamah kalian jung fi nomor fi di sports person fi di bola syembentah bo ne kini ki fights nutrition ngalong kum no te nutrition ngalong fi ba yale ban bam be kini ki organic kiar kini ki baladon ni kini ki jingkhle nak ki company ma kamtam gini kena gini junk food de ban kiar bam ka bala shet hing de ime ipa dalale ro kinam ai ka jimbang basne la ki kon te nget yakila dak pi ong kambang ne da kan mau bede ba ka de ka babha pa te lada bibam junk food ro pan pinun kam ban flush ka to only through workout mo kata kalau only through workout la saya sini pun la depend plat ka dawai ro kan mi laga jong ka side effect ang to pa la di dawai than kadon laga jong ka side effect ang to ti kawi kalong na kani iki bangila yo song ngila merjing mut babun pa bat fi Johnny bat nga komen ba piyo ban wan ha ini por ka ni ru dei bangila yo song ngila pet ki babun ki benta ka bang ngastanat ru ka bangayo ngona fi no pain no gain ti na kamenta ki pajba Johnny ki bapet ni kani forefront media te nga komen ba boden ba Johnny hang ni ngale ngasi iba hapo Instagram te menta swaban penkut ikani te ngadan kita ki boxing gloves hey dan ti gloves te penino khandiat kita ki taktik sing vi ki move ki move swaban ini penkut no kani ka okay dah deh kena ke boxing stand very simple kalau ni khandiat untuk Mde than kat nero Katu. mde than kat nero kan dekat ni boleh nama apa na kura kum ni hoi Karena kadang than sepo kalak telam oh kalau ada don than shalur hoi tarak shalur untuk pinum i pakai ngah kurang yang ada kanin dan kani kanin nang bila ada don kat tu meja Katu. hapo ikmat ni subuh fikra to ke left to kura ayo ban block kan UPI sakata ayo ban miss dim game lari game dah lalu adi kena kan left hook to tenu dekat kata move ke bawah busin masih dia mengah busin itu hak kickboxing berkat MMA tapi shot tiyak no suka boxing mo boxing ke move boxing ke belum kalau boxing ke bolong efektif pikai mo dekat left dan left hook oh betul dan kasawan kena ke uppercut Oh, body lani kalau boleh hanger Berarti seperti jong jari dalam kami. Ho gaya khara. Dah, ketudi boxing. Teka di stand up yung boxing lah ni kan memang Kalau kumni, kalau nggak split pi tak apa ni fi? masih kick saya kan ni Arsen hanya tapi Arsen lari hanya pinbut bukan ayah tu ada nggak pelatnya kan ni nggak ada nak kena Tu mula long tu. teka spinning back fist kikot dia lah Spinning, back fist back fist, spinning back fist. boom Tu, next. Saka dah kamu Thai pan Oh, ketu. kamu best kamu Thai kalau kamu I left tam mah Tu. front kick tu ada sound bat nak ni nak ni nak ni nak kurung Nang ni. tu kalau ada ini kamu tu paham tu deh kena kan wan baik ham Itu. elbow Itu pun mau anurak kali dulu.
por. Udah dah puak. Ta, atu por fiti no. Tu sudah mendet Ta, kuni. Ha. Ta. Lalu kemudian ada kan ni. Temu ada hapon fi ai ka tu. Tetu ki fans official. Ani Johnny. Ini lagi. Ada orang terjadi ni. Tiar ngalungok bare bau urang yang mah. Oh sisa tu. Kenapa? Hadin tu lah Urang yang kayak ada ngelas segini. Hadin ka tu. Segini. Ada saat telam stop na urus kan. Ini saya ngalamut bau un. Hatu Pun por orang tu lah. kan. Ma after all he is a fighter. Ma. Bien. Te pe ni kemen bah hakani ka por. Sai sin Johnny play shi bon na por. Play shi bon Johnny. Thank you Johnny. Thank you. Bapila pelat por, fila pen I kita ki move jong fi. Na try kani ka de ka way na pedeng ki show day bangin judan tan kum kini. Ka bangi long dari informal day bangi la long baki pat ba jong I kini yo ban pe ru bangi yo ban mdei tang bania syong bania keren. Mat ru ka cu por ngi yo ban ne kini. Te ko play shi bon si si. Kumle pira ba ya kan ma pun. Idiot.